نه خب بسیار درود عرض و همین جرالی استین ما یک پاپروی ترنکو میشه خیلی میشیده یا پیش می اومده قفو این مکسیمالش بدست مکسیمالیش بدست ایجاده مکسیمالی و مینیمالی بسیار درود عرض احترامات با کل هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکایک شما خوب صحت سلامت و سربلندی داشته باشید. بسیار معذرت بازم بگیم سخنهای ما شاید بعضیتون دا سختتر برسه و توصیه من با انسان هایی که یک علاوه میگیره قفاش زبونای پسته را استفاده برای زبونای پسته بگیم که سوختنه بگیم میگرفته است. البته که حقیقت همه وقت تلخ است و کوشش میکنیم که بازم بگیم درستتر کده فهمونیم تا که هموطنای عزیزم درک کنن این چیزا. گفتگی امید هستم. در اینترنت بگیم بسیار میبینیم یکی از صنعتکار و اکتیاری تاجیک دوستمراد، اگر شما بدانین حاجی دوستمراد هم میگن اوره و دوستی عزیزی ما بگیم با پروپاگاندا سرکار گرفت از بس که صنعت دوستی عزیزم از او داشت نبرامد، خواست آدم دینی شوه، حج رفت، خواست که بگیم اسلام تبلیغ کنه، نمیدانم یک شهرت پیدا کنه، گویا که اینها یک اکتیار بگیم مسلمان شید، از خدا را شناخت، شهرت پیدا میکنه، به این کار رفت، آمد که شهرت پیدا نکرد و الان داره دوستی عزیزی ما با همون تبلیغاتی بگیم که با تبلیغات شروع کرد. به هر حال دوست مرادی عزیز بگیم که ما قطعی برادری عزیز از نزدیک شناس هستیم، خیلی نزدیک شناس هستیم و روزها را بگیم شبها را هم یک جایه بگیم سپری کردگی هستیم، یعنی شب نشینی با دوستا از اون جمله شاید از خاطرشم رفته باشه دوستی عزیزی مرا دوست مراده. یعنی چی دوستی نکردی دوامش گفتگی به اینم سوالم جواب هست. البته که ما بگیم دوستی عزیز در خوجند خدمت میکرد، وقتی ما در صنعت بدیم در فرهنگ بدیم بگیم همه وقت قطیما بود در خوجند، در نوروزی ها و در کنسرت و غیر جای ها بگیم که ما دوستی عزیز همراه بودیم، همراهی میکردیم و امور همراهی میکرد. بعد از بگیم ادای خدمت در دوشنبه رفتن بگیم یک 3 بار وقتی من دوشنبه رفتم زنگ میزدم بگیم که میگریخت، بگیم بهانه میکوف که من فلان جاده هستم، دیگر جاده هستم و جای دیگر ده هستم. اما از دیگر انسان ها میپرسیدیم چه خیلی دوستی عزیزی ما سوزه است، میگو که بله همیجا دست مثال در پیشم بود حاضر رفت یا نمیدانم بگه میویا فلان جا میریم، یعنی همین خیلی بگیم بهانو نی پونکتوال نیستی. همین برادر بگیم که دوستی ما را کند، یعنی که ما دوستی را دور کردیم یک دیگر. که من گپ گفتنی هم نبودم اما با دوستی عزیزم دوست مراد توصیه دادنی هستم کم ترکت. دوستی عزیزم دوست مراد یعنی که خودی در صنعت بدگیتم من بگیم که گفتیمون روزها که کریتیکواتت کرده بودم وقتی شیشتیم در خونه، من گفتم که یعنی رویه صنعتت نادرست است، یعنی یک دیوانه را یا عقل کم بدگی انسان نمیدونم یا یک چی را تقلید کردن این کاری خوب نیست، خاطر انسان را خنداندن.
ҳаст чизҳое ки мо метавонем ки инсонҳоро бихандонем, яъне чизҳои хуб дорем барои мардум нишон доданда. аммо вақте ки ӯ замон ҳамун равия дар мардум талаби зиёд дошт ва шумо давом додед. ва баъд аз ӯ фаҳмидем ки ҳаҷ рафтем. Гуфтам ки аниқ нашиди кор, дӯсти азизи ман мехоҳад ки як шӯҳрати динӣ пайдо кунам. Як чанд вақт дар сар тоқӣ мондӣ гаштӣ, фикр кунам дӯсти азизам ки аз ин масъалаам аз ин ҷамъ шӯҳрат пайдо нашид. Ва алон бигем ки пропагандара гирифтӣ ва мехоҳӣ ки аз ин пропаганда шӯҳрат пайдо кунӣ. Мутаассифона ман як чиз мегӯям ки дар чизе ки маълумот надорӣ ва дар соҳае ки бигем ки худат завқ надорӣ, ё намедонам аз ҳамун чеҳраи як замони актёр будагит мехоҳӣ истифода барӣ, ин нодуруст аст, бисёр нодуруст аст. Ва бигем дар худи вазорати фарҳанги Тоҷикистон аз он ҷумла ва маданият ман муроҷиат кардани ҳастам ки инсонҳое ки баъзи чизҳоро ба таблиғот равона мекунем, ҳамон инсонҳо бояд дар бораи як чизе ки гап мезананд ва мехоҳанд бибароранд ин чиза, ҳадди ақал ки аз интернет дар даст будашон битонанд дар ҳамон бора маълумот бигиранд. Агар натонанд аввал пурсон шаванд, пуррагӣ бигем ки яъне ки фардо шарманда нашавем. Гуфтагӣ мақсад қатъи ман ин навора карда истодам. Охирон ҳамун як хуҷанд омада буд, як наворе кард дар бораи ҳамун гурге ки ва ду дона гӯдака бигем ки шир дода истодааст. Ва бигем алон навора сар карда дар ӯ бора ягон маълумот надора ва чизе дар ӯ бора намедона. Ҳамун дар қишлоқҳо мусафедое ки ҳамун гӯроғлу хондагӣ аст, ки мисол мардуми тоҷики мо ғурғулӣ мегӯянд, баъзеҳош гуруғлӣ мегӯянд, гуногун бигем ки тафсирҳо дора. Мисол дар Азарбайҷан ё баъзе минтақаҳо дар кӯроғлӣ мегӯянд ӯро, яъне фарзанди кӯр. Хулас бигем ки як хеле бигем чиз аст. Хуб, яъне ки ҳамун гирга ба гуруғлӣ рабт дода, ман мегӯям намедонам ки ҳамин гуруғлӣ вақташ да мехонданд ҳамин буд ва чизи дигар буд ва ғайра буд, намедонам. Аз пеши худ зада рафта истодааст. Албатта ки боиси шармандагист ки дар бораи чизе ту маълумот надорӣ ва мегирӣ мемонӣ. Дар ҳолати дар хуҷанд ҳастӣ, ҳеҷ мушкиле надорад ки амро аз интернет ё намедонам аз ҳамун ҳукумат, аз ҷое ки ту аз тарафи ҳукумат боз пропаганда рафтагӣ ҳастӣ, яъне чизе ки бояд мардум да битӣ, як луқма битӣ, яъне ту бояд як луқмае бигем ки дуруст битӣ. Хуб, автори ҳамун бигем ки ҳайкал ҳамунҷо сохтагӣ, ҳамунҷо хуҷанда мондагӣ бигем ки Даврон Раҳматов мешавад. Яъне ки ман аз интернет кушодам ки аст автори ин инсон, ҳамин ҳайкал авториш кӣ ҳаст ва бигем аз кадом чиз мондагӣ ҳаст. Хуб, ина хато накунам 17 сол 17 сол ин аз куҷое пайдо кардам. Дар як деволе ки расм кашидагӣ, ҳамин расм кашидагӣ буд. Ман акам пурра нахондам, дар ёдам нест, аммо ва аз ҳамун расм гирифтан ин символи суғд аст. Яъне суғди қадим, мардуми суғд аст. Ин символҳо бигем ки рабт дора ҳамун культура, тамаддун ва таърихи суғдиҳо да. Яъне ҳамун гург бигем символ, бигем ҳамун
шуҷоат ва бигем ҳамун дар давлатдорӣ дар дигар чизҳо бигем ки ҳамун символи истифода мебаранд ва аз он ҷумла барои туркҳо ҳам як символ аст. Аз он ҷумла ин ана ҳамин намуд ҳайкал, яъне ками дигареш дар Рим истодагӣ аст. Яъне дар Рим айнан ҳамин ҳайкал бигем ки ҳамин хел вуҷуд дорад ки дута гудака бигем ки яке хато накунам номаш Ромула и Рема гуфтанӣ бигем ки Ромула и Рема гуфтанӣ гудака бигем ки шир дода истодааст. Инам бигем ки символи Рим ҳаст. Яъне ин бигем ҳамун давлатҳои қадим ки буданд барои худошон гирд ё дигар чиз ин символҳоро истифода мебурданд. Яъне ина доштанд, азбаски дар ҳамун сарзамини суғд ки вақти суғдиҳо буданд аз ин символҳо бигем истифода мебурданд. И бигем ҳеҷ ягон ҷои бигем чиз надорад ва ягон рабте ба гӯроғлӣ надорад. Гӯроғлӣ ва қисса ва таърихи ӯ хуб меояд рост мешавад дар замони қарахониҳо. Ҳамун қиссаҳо ҳамаш дар историяи қарахониҳо ҳамун қиссаҳо вуҷуд дорад. Аз он ҷумла Тоир Зӯҳра, Тоирсу ки имрӯз бигем ҳамун ҳудуди болои Данғара Кангирт ҳамун тараф даст хиди ҷора нағз медонӣ Тоирсу мегӯянд. Яъне ин қиссаҳо Қорохон бештар бигем ки дар бораи Қорохон мехонад, чӣ хел бигем ки Қорохон яъне ин ҳамун чиста бигем туркӣ аст. Албатта ки ина ҳақ дорад бигем англичан ба англисӣ бихонад, форс ба форсӣ бихонад, намедонам инду ба индугиш бихонад, китай ба китаиш бихонад, аммо мардакворона признават кардан бигем автори ҳамин чиз, яъне пайдоиши ҳамин чиз, автори ҳамин чиз тааллуқ дорад ба қалғҳо давлати туркҳо. Яъне дар туркҳо тааллуқ дорад. Тамом хонданаш бигитра ҳеҷ ка намегӯяд. Ҳозир тасаввур кун ки ман шеъри Рудакиро бигираму бихонуму бигӯм ки авториш маем. Чӣ тасаввур мекунӣ? Мегӯй ту девона ҳастӣ, ҳушёр ҳастӣ. Ин авториш бигем фалони инсон аст. Фалон вақт навишта шудагӣ аст. Ин факт, аснод, далел дора. Ту куҷо зада истодӣ, куҷо гуфта истодӣ, гуфтагӣ гап пайдо мешавад. Ва имрӯз ҳам дар бораи агар ки гӯроғлӣ биёем, гӯроғлӣ бигем ҳамаи таърих, тамаддун ва фарҳангаш ҳаст. Ки бигем ки пайдоиши ин чиз бигем айнан ҳамун домра қати мехондагӣ ин дар туркҳо қовуз, домра ин чизҳо қати бигем чӣ карда гӯроғлӣ дар асл бигем чӣ хеле ки дурусттар бигӯм, яъне таърих аст. Он як таърих аст, фақат ба тарзи навиштан неву ба тарзи шеърӣ, ғазалӣ ба инсонҳо бигем ки передават шудагӣ, гузаштагӣ аст. Халос, инаме ҳозир мо метавонем таърихи Тоҷикистона гӯроғлӣ кунем. Ҳай бигем соли 96 ҷанг дар Тоҷикистон, аз кадом гурӯҳ қавр пайдо шуд Эмом Али Раҳмон, овард сангак дар болои қудрат. Ими чизе ки ҳамин чизе аст, инами ҳама гӯроғлӣ ҳамин тарз хонда мешавад. Яъне таърих аст, просто як таъриха гуфта меояд. Қарахон, Шоҳ ва ғайра дигар бигем замони инаи бигем қиссаи Тоир, Зӯҳро ва бигем қиссаи як ала аз хотирам рафтагӣ аст ин чизо. Яъне ин ҳамин таърихи як давлатдорира ҳамуро ба ғазал мега ки чӣ хел распад хурд, чӣ хел дар куҷо омад ғалтид ва фарзанди фалонӣ боя гирифтан, бурдан дар ғуломбозор фурӯхтан. Хоб як таърих аст ки омад, мисол гирем, фалон харидор дид ба ӯ гуфт, аввал гапакӣ мегӯянд, баъд ӯро ғазал мегӯянд. Дид ба ӯ гуфт, яъне аз чишмот ту ғулом нестӣ. ва аз тарси ин кӯдако ки вақте ки метарсанд ки бидонанд ки падари мо фалон
شاه است، ما را اینا به قتل میرسانند و اینا هم خواهر قطعیمون دادرش اینا خودشون غلام میگیرن از بس که در غلام بازار غلطیدن در دست مو جلاب و غلاتو. خب یعنی این تاریخ است. اگر که را درست بگیری بیاری همون خواهی که اگر همون تاریخی زمانی همون قلق ها را بدانی یا نمیدونم ترک ها را یا نمیدونم دیگر ها را اگر کگاناتی ترک ها و غیره ها را اگر خواهی دانستن همون گروغلی را اصیل غزلاش بگی همون همش تاریخ است. یگان جایی بگیم که این حاجت نداره دیگر جا رفتن. این گروغلی ربط نداره با یگان گرگ با یگان تا گودک و در گروغلی یک تا است دو گودک نیست شیرمکی دیستگی بعد اسب است یعنی شیر میدادگی در گودک اسب میوید و گروغلی در قبرستان تولد میشود یعنی که گر ما در گر میگیم گرگا قایدلا شما میگیم قبرستان یعنی گروغلی با تاجیکیش پریودش با فارسیش یعنی پیسر قبرستان میشود گر اغلا پیسر قبرستان یا پیسری نمیدونم چی میگین شما همون برای همون محترم وزیرو و محترم دیگر انسان ها در حالت یک چیره میخواهین پروپاگاندا کردن یک انسان های سالی میفهمیدگی و درک میکردگی چیزها را بیارن یک استفاده برین که تا اینکه میشنین ای دوستی عزیز ما بوری دوست مراد برین بگیم که در مرکه نکنه برای چی؟ برای اون که من این دوست از نزدیک میدونم و میشناسم و خیلی وقتا بگیم که همون 2 سال خدمت چه قریب 1 سالش قطعی مگذراندگی است در خوجند بگیم بسیار میومد پیش ما و بگیم هر وقتی جوابش بگیم که پیش ما میومد بر ما در خونه کماندیرش بود در اوجا میومدیم میشیشتیم در خود داخل چست ها رفته سناریو ها سنیمت کدگی هستیم یعنی که همون پالشوشتستان همون سلدت را پریکول کدگی هستند ما این دوستم میدونم این دوستی عزیزی ما اوقدر مهارت اکتیوری یا نمیدونم فرهنگی یا نمیدونم مهارت پروپاگاندا این چیزا نداره فقط شما میخواین که یک زمان این یک چهره بود در تلویزیون پروست میگن که دیگر ارتیست نباشه وقت قرباقه نیست توی میگذرونه در ما که متاسفانه اکتیور ارتیست و غیره ها که مثال خداشون حرمت میکردگی انسان ها تا حق خدمتی او را نتین و کار نمیکنن گفتن در کار نیست رفتن روسیه دیگر کشورها برآمدن رفتن و صنعت تلویزیونیا و غیره جایها خالی موند و اینمی خیلی انسان ها مثل اون همون پگه موگم برا بگیرین تبلیغ ده ببرورین و دیگر انسان ها یکی همی خیلی انسان هایی که بگیم اصلا اینو در صنعت در راه داده نمیشید در شاه آمد در راه داده نمیشید اینا آمدن بگیم که چهره شیدن در تاجیکستان و من میدونم که آدم مهارت نداره مهارت اکتیوری هم نداره مهارت رژیسوری هم نداره مهارت اکتیوری هم نداره مهارت ارتیستی هم نداره یگان مهارت نداره او یک دیوانه را تقلید کردن اون مهارت نیست او را همه آدم کرده میتونه همه آدم فقط کم ترک شرم اگر بشکنه ایزا را بشکنه در بین آدم هم کار کرده بتونه این انسان پروست هم میتونیم که بگیم یک انسانی که یک عادی به مهارت همون شرم شکستگی است شرم نمیداره در درون آدم ها میتونه خچر قلیق کنه دیوانگی کنه یعنی شرم نداره خلاص این اکتیور نیست پروست شرم نداره در بین آدم ها هر خیر قلیق کردن ده شرم نداره اما مهارت بگوی که یگان مهارت تلنت داره آدم نداره این دوستی من نیست در این تلنت نمیدونم صنعت خلاص کردگی است البته نه که نداره من نگدم نه که میگفت که خلاص کردگیم صنعت این صنعت خلاص کردگیم اکتیوری نه که نداشت همین هنر در این چیز دیده نمیشید در همین آدم ها دیده نمیشید نیستی چیز خب اما امروز آوردن بگیم در پروپاگاندا سر داده استوده نمیدونم گروغلی گفته استوده از گرگا دیده اومده است یگان معلومات درباره گروغلی نداره میگه اسرای 10
8 ба 10 мега, чӣ мега, 11 мега, 12 мега. Ин мегам гуруғли моли тоҷик аст. Яъне ин шармандагист. Мефаҳмед намера? ин ҳаст ки бигӯем худотона шарманда мекунед дар ин чиз. аммо ҳеҷ ка пеши раи шуморо намегира бигӯ ки гуруғлӣ яке бигӯем ки аз ғазалҳои қадим, яъне ҳамчун таърих забонӣ таърих ба ғазал дохта хонда шидагӣ, бигӯем ки аз туркҳо бо мо омадагӣ аст, ҳеҷ мушкилӣ надорад. хондан бигӣ, ягон мушкилӣ надорад. ва гуруғлӣ чизе ҳаст ки бигӯем ки конкретно инамиҷа тамом мешава гуфтагӣ чиз нест дар гуруғлӣ. яъне гуруғлӣ метавонӣ ки давом ша. имрӯз сиёсати Эмом Алиро гуруғлӣ кунӣ бихонӣ, фардо метавонӣ намедонам дигар чиза гуруғлӣ кунӣ бихонӣ. ҳамин бигӯем ки ҳар чизе ҳаст, ҳар қиссае ҳаст, уро мешава ки ба ҳамун стили гуруғлӣ, аммо ҳамун стил мансуб ба як дигар кас аст, ба як дигар миллат аст. ҳамуро ном гирифтан бигем, ман мисол гирем суруди амдиро бихонам. албатта мегум суруди амди аст, ман намегум суруди хидм аст. яъне иқрор шидан ва давом додан ҳеҷ мушкилӣ надорад. аммо ман мефаҳмам ки бигем ҷомеаи Тоҷикистон бигем ки одамои ба ақл, ба фарҳанг, ба маданият медонад ки ин чиз рабт дорад ба ҳамун турко бигем омадагӣ аст, ҳамун стилаш, яъне ҳамун тарзи хонишаш, ҳамун жанраш туркӣ аст ва ира мешавад ки дигар хелам бихонӣ, ҳеҷ мушкилӣ надорад. аммо ин инсон бо ин намуди пропагандае ки мебарад, фардо онои инсоное ки зери комменти ман агар бидроен мебинен киё ҳастанд. як инсоное ки дар ҳаёт намедонанд ки таърих чи аст, тамаддун чи аст, фарҳанг чи аст ва аз куҷо чӣ пайдо шидагӣ аст, чӣ омадагӣ аст. мефаҳмед? ва шумо навиштагӣ на ин хеле инсоно пропаганда кардагӣ қатъӣ имрӯз тайёранд одам бикушанд. иштибоҳро мехоҳанд ба куштан, қатл кардан туғри кунанд. ки шабам қатъӣ яке суҳбат кардем, ман фаҳмонда истодам, мегӯм бародари азизам, калимаи деҳқон ин социалӣ аст, яъне социальный калима аст. дар ин калимаи деҳқон метавонад ки намедонам татарам бидроя, узбекам бидроя, тоҷикам бидроя, намедонам китайцам бидроя. ҳар касе ки ҳамун замин қатъӣ сари кор мекунад уро деҳқон мегӯянд. фардо як миллате бо ном деҳқон пайдо шавад, як гурӯҳ бибурад бигӯяд мо миллати деҳқонем, биза варақа тамоми дунёда ин калима ҳаст. тамом мо қадимтарин инсон ҳастем, деҳқон ҳастем ки дар тамоми ҷо моро ном гирифтагӣ ҳастанд. инаи шеър дар номи мо омадагӣ аст, инаи суруд омадагӣ аст. бигем наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, мурғи дили ман аз қафаси чанг баромад. наврӯз омад, ба деҳқон вақти кор омад, баҳори лолазор омад. тамоми ина мега дар тамоми дунё номи моро гирифтагӣ ҳастанд. мо қадимтарин миллат ҳастем мега. даво кардан мегира ин чизда. ман фаҳмондам бародари азизам, ин чизҳое бидан ки социалӣ бидан, ҳамчун миллат организоват шидагӣ набидан, социальне бидан. аҷам, тозӣ, баъдан тазӣ, яъне тоҷик, ин чизҳое бидан ки социалӣ бидан, яъне обозначение як общество буд ки дар уҷа дохил мешид ҳар ки дар калимаи тозӣ на танҳо як форс дохил мешид. араб тозӣ мегуфтанд, араб қатъӣ қушидагӣ туркам тозӣ мегуфтанд, араб қатъӣ қушидагӣ форсам тозӣ мегуфтанд, тозиҳо мегуфтанд. яъне социалӣ буд, як нишонавӣ. фаҳмонда истодам, у одам фаҳмидан намехоҳад. мо аз азал мегӯем миллат будем. майли гуфтам, охир нашид, гуфтам майли. дигар қатъӣ хеле инсон фаҳмондан, яъне фаҳмидан намехостагӣ инсон қатъӣ фаҳмондан қиин аст. мефаҳмед намера? яъне ҳамин чизҳоро ман шумо мегӯям бихонен, дӯстои азизам, биковен, бихонен. на танҳо аз ҳама чизи хубе ки ту мехонӣ, зидди ту будагӣ чизҳоро бихон, аз уҷа тихта пайдо кун.
یعنی تعریف تفسیه امروز همین امام علی عیناً همین چیز است. اینا عادی ترین من چیز میگم. تعریف تفسیه امام علی را جزیر کرد. اگر امام علی کریتیکا را قبول میکرد، حالا بگیم که دولت دیگر رنگ میگرفت، دیگر چیز میشید. وقتی که کریتیکا را قبول کردن نمیتونی، وقتی یک آدم کریتیکاواتت میکنه، میگه نه جایی است، نه جایی است، نمیدونم نه جای خیلی است. وقتی که تو را قبول کردن نتونستی، وقتی تو در برای او باز رفته اینفرماسیا گفته نتونستی، این رنگ امام علی میشه. امروز هم امام علی هم خیلی شیدگی است. یک کریتیکا که اوتا و چتا میبره زندان میکنه، میکشه، دشمن میگه، خواهین ملت وطن میگه. برای چی؟ برای که کریتیکا قبول کردن نمیتونه. ولی که تحقیر نیست، دشنام نیست. من در برای بگیم دوتا همون شاعران موندم که اینا در اصل سعودی بدن. من هزارها اینفرماسیا در براشون کفتم و هزارها چیزا را یافتم که واقعا اینا مقیمی بدن. مقیمی این منطقه انسان ها سعودی ها بدن. خب یعنی کی اومد فارسی شد این زبان در اینجا؟ فارسی قدیمه، فارسی میانه و فارسی نو. یعنی آسیای میانه در فارسی نو گذشت. فارسی قدیمه استفاده بردگی نیست، سعودی ها. خب وقتی من میگم برادرم همین خیلی است، تو دشمنی، تو خاینی ملتی، تو نمیخواهی تو تاجیکا را یک بدن، تو نمیدونم تو متاسفانه امروز هم گروغلی را خیسته سینه دوستی عزیزی من میگه که این به فلان عصر رب داره، مال قدیمه ما هست میگه. خب برادری عزیزم، اگر گروغلی مال قدیمه شما میشید و رب به فارس میداشت، چرا در دیگر فارس زبان ها یعنی گروغلی نمیخونن؟ ایمین خطلان میخونن. چرا سعودی ها گروغلی نمیخونن؟ همچنانی که چکن گفتین مال ما هست، قدیمترین یعنی فرهنگ تمدن فارس است. ما ندیدیم بیرون از مردم خطلان دیگر فارس ها این فرهنگ داشته باشن، این قدیمه را. که در حالتی که ما بیم ایران باز بگیم قدیمتر است، چکن نداره. یعنی این همون چکن نام لباس این چیزا نداره. سوخت، مردم سوخت از همه قدیمتر هستن بود در آسیای میانه. از ترک هم قدیمتر است، از دیگرش هم قدیمتر است. یکی انسان های قدیمترین انسان ها هستن. چرا اینای تمدنی فرهنگی نامه نداره؟ خب یعنی که چرا ایمینه در اوجه است؟ برای که همون منطقه که بگیم امروز خطلان است، بگیم که ماسه ترک فرهنگش است در اوجه. بسیار فرهنگ ترکی زیاد است در اوجه. امروزه جوانایی که امروزه مردمی که ما خداشون تاجیک میگن، من دور نمیرم از خیشای خودم میگم اوتش هم تاجیکه، اوچش هم، ماماش هم، باباش هم تاجیک است، قلق است. اما فرزندش یا که نمیدونم وزی نبیروش با فکر مثلا ندونه. خیلی اما آدمی کلان پدراشون قلقی را کت خورده گپ میزد. از بس که بگیم که دوی ما تاجیکی گپ میزدن. و امروز دور نمیریم، خیلی فرزندای بعضی خالای خودم گودکاش بگیم نبیرای خالم نمیدونن قلقی را. یعنی او خودشون تاجیک میدونن. همین مردمی که خطلانی که ما داریم اگر ژنتیکی ما بگیریم، البته این منطقه بسیار بگیم ارالش زیاد هستن. یعنی بالشینستوا شاید بگیم که ژنتیکشون ترک برایه، نه اینکه فارس، نه اینکه سعودی، بلکه ترک برایه بسیارش. این امکانیت هم این چیز هم هست. اما آیسته آیسته بگیم که فارسی شدن یا نمیدونم دمینی رو کرد زبان فارسی زمانه استفاده بردن از این چیز. این هیچ بگیم که یگان مشکلی هم نداره. باشه شاید فردا فرزندی من فارسی گپ زنه، یگان مشکلی نداره. اما
вақте ки хидша бидона қалиқ аст тамом. Аммо поколени на поколени ассимиляция шида рафтанд. барои ҳамунам ин фарҳангҳо оҳиста оҳиста бигем ҳамчунон қуртов, чакан ва ғайра, яҷман, ин чизое ки ҳастанд оста оста Эмомалӣ Раҳмон баромадааст қатъиян 4 та депутати бигем номефаҳмидагиш ягон асос надоранд, хестан баромадан намедонам дам гирифтан бурдан ба калимаи чакома рабт доданд, баъд овардан ба калимаи чапотиву чакана рабт доданд, гуфтанд ами ҳардуш чешон монандӣ дорад, ин чапоти ва чакан, значит аз ҳамин калимаи чапоти чакан ин ҳамон қадимаи намедонам рафтанд Эфталиёву Ҳайталиёву дигар бирафтанд у замони Рим рафтанд то ки чакана биёранд калимаша ҳамин нақша бигӯянд ки ин рабт дора имина ба мо. То Рима рафтанд уже история қати рафтанд. Як ҳама историк нависотон аст, баъзан менависад, бо худаш ма дароӣ мекунам, мехонам, я лайкш мемонам, мегӯм зур гап нест. бо ма дароӣ мекуна статьёи навиштагиша, бо фараж ӯро чоп мекуна, дар фараж чоп мекунан ӯро бе ягон чиз. бо ма я лайк мемонам, мегӯм зур гап нест, давомуш бидӣ. чапоти килча моҳира нон мегуфтанд, нона моҳӣ мегуфтанд. вақти нон пайдо шуда омад дар уҷа, дар замони Рим буд, забони фалониҳо буд, ӯ моҳира нон гуфтанд, нон омад, баъд нона дар ҷои моҳӣ иваз карданд, нон гуфтанд, баъд омад килча биромад, баъд ая омад чапоти биромад. ҳамун замонам истифода мебурданд римиҳо, фалониҳо омадан то имрӯз доранд, ҳозирам яҳудо чапоти истифода мебаранд. як чизое менависа, ман намефаҳмам, агар нигоҳ карда бестӣ ҳамин кӯшиш карданаш ҳам охир да биёра бигӯяд ки мо ҳам дар дуруни ҳамин олами гирдмон маҳкам дар ҳамин мобайн мо бисёр сахранӣ чидагӣ ҳастем, яъне саму сахраниёне народ ҳастем гуфтагӣ ишора мекунад. баъд мегӯяд ки чакан ва чапоти, яъне бисёр суханҳо рабти зебо доранд. барои ҳамон азбас ки чапоти дар фалон ҷо ихтироъ шидагӣ аст, рабт ба чакандораи ба мо аст. значит мо низ ҳамун традитсияра дорем иҷара. бародари азизам, як бор ту таърихи Осиёи Миёнара аз атрофҳо бигӣ ва литсензияшидагӣ, тасдиқшидагӣ ҳуҷҷатҳоро бигӣ ки бигем аврупову бигем университетҳои калон калони история иёра тасдиқ кардагӣ аст. як бор Осиёи Миёнара бихом. Осиёи Миёна масса поток эмигратсия будагӣ аст. яъне бигем ки имрӯз чӣ хеле ки Аврупо масса поток эмигратсия дорад, ки бигем африқоиам ҳамиҷа аст, тоҷикам аст, қалиғам аст, узбекам аст, лақаям аст, қонгуротам аст, намедонам урусам аст, украинсам аст, беларусам аст, туркам аст. ман вақти Германия рафтам, дӯстома гуфтам як немса биёвен, ман қатиша сурат бигирам, қурбони шумо. Париж рафтам, хиёл кардам да Африкаям, хом бурд, бедор шидам. ман гуфтам ин сагро маро фаҳм карданд, точно мо ягон границаи Европаро биромадем рафтем. то ҳамаи Эйфелеви башниро надидам, бовар накардам ки мо дар Парижем. барои намебинӣ ягон франсуза нест. орзу мекунӣ ки кинои франсузкиро мебинӣ, аммо франсузо намедонам дигар. вақти ман рафтам дар Париж надидам франсуза. рафта франсуза надида гашт омадагӣ. исми гарди украинс аст, исмераи урус рафта истодааст, исмераи намедонам дигар миллат аст, исмераи мардуми бигем араб аст, африқо аст. франсуз худаш вуҷуд надорад дар дунё мегӯй. ҳамин хел хаёлот дамеояд. Париж бира хаёл ҳамида меояд ки бача гуфтам то ма Эйфелеви башниро дидана. ман гуфтам бачаҳо шӯхӣ накунем, мо ба худо ягон давлати африқоӣ гузаштагием. заправка ҳам мераи африқоӣ аст, магазин ҳам медураи африқоӣ аст, макдонелдс ҳам медураи африқоӣ кор карда истодааст мардуми африқо. радам рафтести, светофор дам ести, барда мошино места нигоҳ мекунӣ, ҳама африқоӣ аст охир.
дар дуруни ӯ ман ранги франсуз гаштестам. ӯ ба фикрам нигоҳ карда мегӯяд ки ина франсузоам бидааст. бо ягон туристи дига мара дида франсуз гуфтагия, ина ама як франсуза дидам гуфта. барое ки сар сафед бигем решо сафед, қошо зард, албатта дидаги гуфтаги инами франсуза. баъзи туристо қадима сурат гирифтан франсуз гуфта, нафаҳмидан ки ман тоҷикам, қалағам аз Тоҷикистон. туристо омада дар бари ман истода сурат гирифтестанд ки франсуз хати сурат гирифтестед. ӯ намедонанд ман омадаги франсуз кофтестам дар Париж. Германияш рафтам, ҳамаи ҷода турк аст, магазин дамеда салом алейкум аби насилсин аби турки гап зада рафтам. дар омадан ба Франсия оли мегӯянд ки ба Олмон, баъзеҳо мегӯянд ки забони немисиро хуб бидон, олмон бира. Не, забони туркиро бидон омадан мегӣ немиче. ҳеҷ мушкилӣ надора. гишна намемонӣ, ташна намемонӣ. ҳотел мерай, ҳостел мерай, ҳар ҷо мерай турк кор кардесте. аби насилсин. Там ҳамаи ҷода пачтӣ бигем. Сим карта мехарӣ, телефон мехарӣ, ремонт телефон мекунӣ, намедонам, банк дамедурой. шиштагия гуфти ҳамон гапо. аби насилсин турк кор кардесте. корта буд. немиса намебинӣ. яъне осиёи миёна замон ҳамин хел массаи мигратсия дошт. хусусан бигем ки ҳамон замонои бигем араб аз ким куҷо омадагиаст дар ҷо медонӣ намера. кадом пустиниҳо қатъӣ гузашта, Эрону ким куҷора гузашта, Афғонистону и Самарқанду Бухоро омадагиаст. агар ин ҳами ова иса бигзара, ин иса Европа аст. ҳеҷ мушкилӣ надора. не ки ҳами ҷо омадагӣ несту, ҳамон осиёи миёна рафтагиаст. тову хӯрда. медонӣ? ва яке аз сабабҳош минтақаи бигем рушд кардагӣ буд ва ҳамон шолковый пут мегӯянд ва ин чизо буд. основной раҳоям торговле, яке аз гирифтани тилло, нуқра, аз ин чизо, савдоҳо, дигар чизо, яъне хусусан баъд обҳо, дайраҳое ки буданд, ҷои сероб буд. яъне ин минтақаҳо барои инсонҳо хеле бигем ҳамун замонашда муҳимтарин зона ҳаёт буд. яъне худи осиёи миёна муҳимтарин зонаи ҳаёт буд. аз он ҷумла будани об барои киштикор ва ғайра дигарҳо. ҳама стремитса мекард ки бигем ки ҳамонҷода бираванд зиндагӣ кунанд, яъне бираванд. барои ҳамонҷа бисёр бигем халқиятҳо буд, бисёр инсонҳо буд, бисёр бигем ки империяҳо буд, ҷангҳо зиёд буд барои гирифтани зонаҳо. хусусан дар бораи Сомонӣ мегӯянд ки Сомонӣ дар намедонам давлатдориш танҳо илм, фарҳанг, маданият, рушд, дигар. ҳамин дурӯғ чӣ дар кор аст? дурӯғ. Сомонӣ аз он старти давлаташ ҷанг буд ва то ҳамон бигем шикастанша ҷанг қати сар кард ва ҷанг қати шикаст. бале илм рушд кард, ира ҳеҷ инкор намекунам. ин Самарқанд, Бухоро мо мебинем, ин ҳамон зона, стратегически зона буд. гарчанд дар атроф дар дигар ҷо ҷангҳо зиёд буд, гирифтани Самарқанда ҷангҳо зиёд буд, не ки рушд мекард, илм рушд мекард, дигар чизҳо рушд мекард. ин маънои ӯро надорад ки ин чизҳо рушд намекард. не ки он маънои ӯрам надорад ки танҳо дар Сомонӣ чиз буд. не, Сомонӣ ҳамагӣ 90 сол бигем давлатдорӣ кардагӣ аст. яъне 100 сол, як асри пуране 90 сол. ина Эмомалӣ 33 сол, яъне ними ҳаёти давлатдории Сомониро дора давлат карда истодааст. ҳамин хел аст. барои ҳамаи дӯстои азизам, сахти бад тариха ба фанатизм набарем. тариха барои донистани оянда ёки донистани гузашта, сохтани оянда. ки намедонам, мара решам қадим бошад, значит ман иҷа привилегия зиёд дорам. гуфтаги гап иам иштибоҳ аст.
ترا ریشت قدیم باشه یا قدیم نباشه بعدن اومدگی باشی هیچ کدام مثال گیریم یک تایما از گفتن نمیتونه که ما کدام یعنی خصوصا پدر یا نمیدون بابای ما کدام پتاک امیگراتسیا قطعی اومدگی است. خب اما امیگراتسیای جنگاورا بود یا امیگراتسیای گشنه بود که در جا جنگ شد گشنه موندن این امروزه واره یا نمیدونم یک امیگراتسیای پالیتیک که نیروونست بود از اونجا زندگی کردن نمیتونستن از اونجا کوچ بستن اومدن گریختن. برای همون این چیزا رو درست فهمیدن در کار همون. من که تاجیکی گپ زدم زبانم تاجیکی شید من خدمت تاجیک دانستم تمام دیگه من همون پریموی بگیم که دعوستا وابسته هستم از همونجا از ریشم یا نمیدونم از فلان جا از ریشم گفتگی گپ این چیزا بگیم اشتباهی کلان داره یعنی خطاگی هاش خیلی زیاد است. برای همون از این چیزا بگیم خودداری کردن و خیلی محترم همون بگیم حکومت داره یعنی این شرمندگی ها را و در اشتباه ها ره نتین. البته که چکنم این خصوصا تعلق داره به قلق ها این مالی تمدنی قلقی است قروت ها هم رب داره به قلق ها ایره هیچ کس اپرید نمیکنه که امروز بگیم که مثال ما استعمال کنیم استفاده بریم و بگیم اما افترش گفتن تن گرفتن این هیچ جایی بگیم مشکلی نداره. البته شما خیال کردن که قلقا مردگی هستن دیگه صدا بلند نمیکنن ما میتونیم دیگری طرفش همون حوار کنیم بگیریم بریم رب بتیم نمیدونم با فلان جوره. خب مرحمت من براتون میگم کدامیتون در کدام دولت داری که خطونه وابسته میکنین رب میتین سامانی از او پیش بعدی او کدام همون دولت داری های آسیای میانه که همون بدن فارسو خودتون رب میتین که از همون ریشه داره و برای من از همون تمدن چکن بیاویم بگیریم بیاریم که نمی چکن در همونجا بود یعنی همین تمدنی چکنی همونجا بود البته نه نبود یعنی این چیز من از تمدنی قلقیم از همونجا من میارم تون که ما نه تنها لباس بلکه ما اسپا نیست بالا پوششونه انمی نمود گلدوزی میکردن گذشته های ما خانه ها یورته ها نیست همین نمود گلدوزی ها میشید و لباس ها نیست و خیلی سربندی او نیست گلدوزی میشید یعنی همون بستن رومال بالا با بالا میبستن این ستاتوس داشت یعنی چقدر همون رومالش بلند باشه پیچوندگیش این همون قدر ستاتوس داشت او زن همون زمانی خودش داشت هر یک همون قیمت بهاترین همون متاع را بگیم که لاکی میبندن که اون سفیدوی ما یعنی اون نمود کرده بگیم خیلی بالا میکردن یعنی این знак статуси боло будани зана нишон медод. хоб либосҳо ҳамашон бигем ки нақш медохтанд ин ягон ҷои чӣ надора ҳамун нақшҳое ки дар юртову дар дигар ҷо буданд яъне он нақшҳоро боз дар либосҳошам медохтанд яъне прямой рабт дора ва ҳамаи факт аснодош қатъи аз ҳамун кадом вақташ бугӯй аз ҳамун вақташ метавонам биёрам барот бигӯм ки ина бародар ин аз ҳамун вақт аст. аммо ҷустуҷӯ кардестаги инсон ки кӯшиш мекунад рабт бита ба фалони эфталиву дигаро ин маъноеро дора ки ин ҷустуҷӯ дора ин ҳолиам мутмаин нест фақат ҷустуҷӯ карда истодааст ки як калима аз ҷа биёбум рабтиш битам ба ҳамун калима. аммо мо аснодош қатъи мегӯем ки мо намекавем чизе мо намерем фалониҳо будему намедонам дигариҳо будему фалониҳо будему мо аз ӯ омадем инаиҷа инаи калима истифода мешава ва инаиҷа ҳеҷи тари нест. алон озибирин халғора намад мондеста боша бу ки ҳамин намата гил монданша чӣ мегӯен мега чикалла кешу ки гизди чикалла инг мегӯ яъне гиландозира чикан мегӯян яъне чикаллаган барои ҳамо мо ҳоҷат ба ӯ кофтукову ҷустуҷӯ надорем ҳеҷ кас апред ҳам намемона яъне имрӯз мо ватани як тоҷикистон дорем
البته که احتراف تمدن ما و استفاده بردن کسی را запрет نمیمونه. از اون جمله ما نیز اعتراف و احترام کردن تمدن و فرهنگ شما یا فارس یا سعودی و ما میتونیم که را بگیم استفاده بریم از اون جمله شعرها، نویستنها. یعنی خودی فارس یا سعودی نیست یکی از طرفهای تاریخ بایی خودشون داره، از اون جمله نوشتنها، علم و غیره چیزها بگیم از خودش داره و ما میتونیم با کمال را استفاده بریم. خصوصا در خودی بگیم همون برای چی من میگم که امروز در آسیای میانه ما خطلان ما یکی هست، این مردم اگر از ما گنتیکی بگذارونیم، تست بگذارونیم، شاید اکثریت اینا بگیم که قلق ببروین، یعنی گنتیکی قلق ده ترک ده ببروین. سببش چی بود؟ سببش خودی زبان فارسی شده رفتن اکثر ترک ها این منطقه ها یا که بگیم خودی سعودی ها نیز از زبان سعودی به فارسی گذشته رفتنشون، از اون جمله ازبکستان، امروزه منطقه ازبکستان و شاش دیگر جا اکثر بگیم حتی که ترکیه را هم شما میبینین اگر فارسی نوشتگی هستن، یعنی گذشتن اینها سبب یک چیز بود. سبب همون اسلام بگیم با فارسی رشد کرد. در آسیای میانه اسلام با فارسی رشد کرد، نه با عربی. برای اسلام آمدن اسلام این چیز مهم بود که با یک زبان یقین و نزدیکی اینا باید رشد کنند. برای همه خواندن نماز نیتاش همه مثال دیدیم با فارسی میکنیم. همین خیلی است. ولی اونو ابا عبدالله رودکیت دیگه داریم که بود معلم مویسرش خیلی رنگ مواری سفید های سیخ های خیلی کلاش بیشو کلانی بود جوان معلم پروفسور میگه که ما دنیا را میگه یعنی اسلام با فارسی رشد کردیم میگه، یعنی او گپ حقیقت داره برای که فارسی قطعی بگیم رشد کرده. اما این در آسیای میانه، یعنی که هیچ وقت یک نمیدونم عرب یا دیگر یا نمیدونم مالایز یا دیگر جبرای نمیگن یاد کردم میگذارم مثلا 4 رکعت فرض نمازی یا 2 رکعت فرض نمازی بومداد یا 2 رکعت سنتی نمازی بومداد، ایرا فارسی نمیگه. البته که و بازم با همون زبانی خودشون بگیم که میگن. اما در آسیای میانه چی قزاق، چی قرغیز، چی قلق، چی ازبک، چی دیگر ملت ها از اون جمله خودی بگیم اویغور و غیره ها حتی که داره امروز هم مثال یک خطایی هم اگر اسلام قبول کنه در آسیای میانه خواندن نماز ده بگیم نیتاش با زبان فارسی میکنه. یعنی از همین لحاظ بگیم زبان فارسی رشد کرده و بگیم همون علم دینی بیشتر با فارسی رشد کردن اکثر این ترکا بگیم که بگیم همون یعنی جوز با فارسی زندگی میکردگی انسان ها همه اینا زبان فارسی شدن رفتن و یکون بدی هم نداره و یکون خوبی هم نداره، یعنی نرمال، یعنی استابیل است. زبان میتونه ایواز شود، زبان میتونه تغییر بیاوه، بعضی رفتارها تغییر میاوه، اخلاقها تغییر میاوه. تصور کنید در وقت SSSR ما چی نمود اخلاق داشتیم، الان داریم چی نمود اخلاق داریم. مثال پیش از او چی اخلاق خود داشتیم است. یعنی هر یک چیز آهسته طرف رشد یعنی پیشروی رفتن میگیره، خوب شدن میگیره، بد نمیشه و خوبی در رفتن میگیره. الان هم امروز ما داریم این بگیم یک طرف خوبی رفته است، فقط بگیم هم احترام نکردن یا نمیدونم انا این همین دو تا شما دا دیده شده است، بیشتر همین ازبکستان دا و ازبکا و شما دا بیشتر همین چیزی را که دیدین نمیدونم همون در نظرتون خشود و تافت کوشش میکنین برای را ریشه بکوبین بیوین بگین که نه ایما بود. نه برادرای عزیزم، اگر تو کسی را احترام نکردی کسی تو را احترام نمیکنه. البته که میدونم حاضی شما преимущество دارین، بسیاری هستین و از اون جمله بگیم که همون خودی بگیم ترکایی که در
тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, бигем ино азбас ки ҳама тарафи зур мешава, шумо зур ҳастен, дигар ҳам қудрат дорен, метонен ҳар чизе ки хоҳен дар уҷа бикунен. угроза мекунен, киштан мекунен, метарсонен, ғасб мекунен, аммо ин оқибат боиси бигем ки минуси худтонда тамом мешавад. яъне ҳеҷ вақт ин минуси ё плюси шумо ҳал намешава ҳеҷ чиз. вақт соаташ мешава ки бигем ира як инсон мегира мебурора, мега ки ино ҳамаш мисол иштибоҳ ҳастанд ва аслаш инаи чизо ҳаст ва бо факта аснодо мебурора. барои ҳамон муҳтарамое ки ҳастен дар ҳамон боло шиштагӣ ҳастен, максимална кӯшиш кунен ҷонтона гардам дар пропаганда инсонҳои солим ва инсонҳои медонистагӣ ва инсоне ки дар бораи мисол мегирем, агар ман фарз кардам дар бораи нами ручка бояд як маълумот битам, бояд мо дар бораи ручка бигем, бояд ма бидонам, ё дар бораи коғаз бояд ма маълумот битам. мисол дар бораи коғаз бояд ма чӣ кор кунам? Аввал биомӯзам ки коғаз аз куҷо пайдо шид, чӣ хел омад, кай дар иҷо омад, кай дар уҷа рафт, дар уҷо кай рафт, оё ин чиз даступин буд, яъне ё ки қиматтарин чиз буд, баҳо дошт замони худаш. имрӯза вори коғаз беқадр нашид ки ба коғаз кун тоза кунанд. коғаз як қиматтарин чизи ҳамун замон буд, замони худаш. барои чӣ? барои он ки кам буд, истисоли зиёд надошт. ҳозир коғаз қати кунам тоза кардистан одамо, ҳамин хел аст, ҳамин хел буд. барои ҳамон дӯстои азизам ин чизҳоро биомӯзем, бихонем ва аз он ҷумла дӯстмурод, дӯсти азизам, ҷонта гардам, бовар кун, на дар санъат кор омадӣ, на дар ҳоҷӣ шидӣ, на дар дин фоида расондӣ, на бигем имрӯз дар ҳамин пропагандае бигем ки ҳамон кор карда истодӣ, ассотсиатсия ташкил карда, на дар ин чиз як фоида расонда метавонӣ. чизе ки ай даҳанат омад, ҳамин лақ мегӯй, дар таш мешинӣ, гӯё ки ту чизе гуфтӣ, чӣ коре кардӣ ва намедонам дигар чиз рафон. агар ёдат боша, дар кадом осорхона идор омадем, хати як чанд духтари эронӣ буд. вақте ҳам осорхона гуфтестагӣ гап зад, гапи иштибоҳ гуфт дар бораи осорҳову дигар чизо. медонӣ барои чӣ? барое ки ӯ бечора худи внутренни пропагандара медонист, китобҳои внутренни, яъне худкадаганака хондагӣ буд. ва ӯ занак гирифт, дар ҷош шинон монд, гуфт не, ин фалон чиз дар аб дора, ин аз фалон вақт фалон ҷо фалон чиз буд, ки хаб кад монд. барои чӣ? барои он ки ӯ занак метона, яъне эронӣ будагӣ занак, ӯ метона ки аснод дора ва факта аснодо қати гап мезана. ин бечора боша наметона, азбас ки маълумоташ танг аст дар ӯ бора. аммо ҳар чизе ки ҳамунҷа додагӣ ҳастанд, ҳамура истифода бурдагӣ аст. алоне ки дар даст телефон доштӣ, метонистӣ як бор ҳамура маълумотша бихонӣ. ҳамин гурге ки дар хуҷанд истодагӣ аст, ина кӣ мондагӣ аст, чӣ символ дора ва барои чӣ дар инҷа мондагӣ аст, яъне аз куҷо пайдо шид ин чиз ва яъне ин ба кӣ рабт дорад? ӯ ба суғдиё рабт дорад. дар устрошон меган, яъне Истарафшан, дар устрошон бигем ҳамин акс дар танаи кадом як археологический девол, ҳамун раскопкада ҳамин акс пайдо шидагӣ аст. хуҷанд будагӣ ин аз алюмин сохтагӣ шидагӣ аст. вазнаш 1 тонна вазн дорад ва бигем ки ҳамунҷа мондагӣ аст. ҳамун кулагиш алюмин 1 тонна вазн дорад, 1000 кило вазн. ина ман дар Аврупо истода ҳоли дар бораш пурра маълумот нагирифтем. ман нахостам ӯра барои пропаганда кардан ё намедонам барои маълумот расондан. агар ман мехостам дар бораи ӯ маълумот бигирам, барои мардум маълумот бирасонам, яъне бигем ки ман дар бораш аз а то яра мехондам, маълумота пурра мекардам, мебиромадам, пурра мегуфтам ки чӣ аст, чӣ символ аст, чӣ маъно дорад. ҳамин қадарша ман каме хондам, мегӯям ки яъне рабт ба суғдиҳо дорад, яъне символ бигем ки сила, символ государства ва бигем ки дар Уструшон, яъне Истарафшан, ҳамун замон Уструшон, ин чиз пайдо шидагӣ аст. акс, худи ҳайкал пайдо шидагӣ нест, фақат акс пайдо шидагӣ аст. ва аз он ҷумла ин намуд ҳайкал дар Рим низ символ аст.
истодагӣ ҳамин намуд бигем ки ана ромула бо рема, яъне ромула рема ҳамин хел бигем дута гудак номаш, яке ромула, якеш рема, бигем ки ҳамон гирга макида истода. Агар хоҳӣ интернет бидуро маълумот бигир. Ин ягон рабт ба гуруғлӣ надора ва агар дар бораи гуруғлӣ хоҳӣ маълумот гирифтан ва бигем аввал хуб биомӯз дар бораи гуруғлӣ ва бигем гӯруғлӣ худшам номаш бигем туркӣ аст ва асп дар қисса ва худи ҳамон қисса низ рабт ба туркзабон, яъне айнан қалъаҳо дорад. Метавонӣ дар ин бора маълумот бигирӣ, баъд аз он бигем ки чоп кунӣ. Албатта ки бигем ҳамон гуруғлихонҳои бигем ки тоҷикӣ, бигем айнан форсӣ гуфта наметавонем барои оне ки форсӣ нест. Тоҷикӣ яке аз диалектҳои форсӣ. Бо забони тоҷикӣ мехондагӣ дар Тоҷикистон бобоҳо ҳастанд ва буданд, алон намедонам ҳастанд нестанд. Бо забони тоҷикӣ мехонданд бигем гуруғлира, айнан қиссаҳора ва боз қиссаҳои бигем ки Рустаму Достону ва ғайра қиссаҳора бигем ба ҳамон жанри гуруғлӣ мехондан. Албатта ман шинавидагӣ ҳастам ва аз он ҷумла бигем яке аз бобои худам худи гуруғлихон буд. Бисёр бигем ки гуруғлира ҳамон қалғӣ мехонд, ду торқатӣ, ҳамон Авазхону, Тоиру, Зӯҳраву, қиссаша, ҳамон бигем давлатдорӣ. Бозам дар охираш кӯтоҳ карда мегӯям ки яъне гуруғлӣ ё ки ҳамин тарз, ҳамин жанр, ин фақат таърихи навишта не ва таърихи гӯяндагӣ аст. Яъне таърихи жанри ҳамон таъриха нақл мекунанд. Ин нақл ҳаст. Метавонӣ ки нақл кунӣ. Метавонӣ ҳозир бигирӣ хитта, мисоли историята бинависӣ, ҳамин жанр қатӣ ҳамчун гуруғлӣ бигем ки бихонӣ. Ҳей мегӯй як замон рафтем Россияе, ҳей кардем хизмат ба урусо, ҳей гуфта хондан ҳеҷ мушкилӣ надорад, фақат қиртиқ қатӣ мехонӣ, агар қиртиқ дар кора барои хондан. Дигар фикр кунам ки умедворам фаҳмидин гуфтагӣ, умед дастам ва ҳамон одамое ки бигем ки намефаҳманд боз ҳамон бигем кундафаҳм ҳастанд ва ҳар боре ки ман навор мекунам лави када як ҷойашон месӯза, бозам дар охир тавсия метавам зубони паста истифода барен ё набоша. Агар ягон давлатҳои ободтару созтарда бошен, агар агнутушител гуфтани як чиз аст. Дар мошинҳо ҳам мешава, агар мошин дошта бошен, аз ҳамуҷа мегирен, ҳамун шлангша мегирен, аз ҳамун қафотон, ҳамун буруктони хел шлангша таги рементон да тиқида бучкачаша хел қапида местен. Аммо ҳар гоҳе ки сухт як меҷиқин сар метавон ки ҳам қафо да худаш ҳамун чизи сафедакам хел хинак мекардаги фас мега мезана, ях воре бигем қафотон хинак шида мешинӣ. Агар ки надошта бошен, не ки мутаассифона бисёр крайни случай метавонен зубнои паста истифода барен, инам сӯзишда фоидаш хуб аст. Агар ки инсонҳои ақл дорен, фарҳанг дорен, маданият дорен, воқеан метавонен бихонен, биомӯзен таъриха, тамаддуна, фарҳанга, чӣ фарҳанго буд, чӣ чизо буд, ҳамаеро метавонен биомӯзен ва барои худтон истифода барен. Ин суханҳое ки ман нагуфта истодам барои душманӣ бигем худи шумо боша. Бале шумо шояд ҳамин чиза тасаввурам дошта бошед, аммо барои шумо мегӯям ҳамин намуд яки шумо ҳастен, яке ӯзбекҳо, яъне ҳар дутон як характер доред. Барои ҳама бигем ҳам чизеро диден, намедонем дар чишмотон хишрут офт, айма гуфтан мегирен. Ҳамин чизе ки диден аймо будан, модараб доштан, фалоне будан, дигаре будан. Аммо иҷа асли соҳибҳои ҳамон чизҳо бигем ки як тараф мемонад. Оли пага ӯша мебирояд як статья, баъди ин навор бо Ӯзбекистон як статья менависад, гуруғли аз ӯзбекҳо буд мега. Шумо бинависен мегӯен ай тоҷикҳо буд. Асл соҳиби шумо бетараф мемонем.
یا نمیدونم یه چیزی که از سعودی ها است، یکیش بنویسیم ازبکان اومده میگه این بابامز میگه شما هم ببریم بابای ما بود، ایش میگه بابامز. اصل او سعودی است، رب با سعودی دارد. بیچاره سعودی ها را شما همچون ملت پریزنواد نمیکنید، همچون ملت پریزنواد نمیکنید. دیگه چیکار کنم؟ یعنی هم بین خودتون باباموز گفته گشتن بگیرین در طرف ای جایز باباموز میگه و تو نایف طرف بابای ما بود گفته کشیدن بگیرین. برای اما هرچی بد نبود بابامون گذشت رفت، تا نه بگیم که روشن شد باشه. در هر جا هستن خدمت های خچونه کردن. امروز کوشش کنین که ما و شما هم باباموز واری یک انسانشیم که در جامعه خودمون عمر خودمونه گذشتگی ها را تلاش کرده نگذرونیم، عمر خودمونه برای ساختن چیزی درجه خودمون برای آیندهمون بگذرونیم، خوبتر میشه. باقی سلامت، سربلند، خانوباد باشین. پدرود تو به درودهای دیگر. بابامز